Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Meral Bonds EMLA jong kanongpo constituency ulabu kajing kentu syakibor penyai ka distrik karibhoi ki badairu ka jokapor ki bor badikmi jong ka thungkam thungjam jong ka district selection committee karibhoi bakin perkhat bad ai bha karpang ki samla ki badai ki traishnong jong karibhoi hakikam bapher yakni uba Meral Bonds ulakran hadian kajing alang baru Abilash Baranwal Deputy Commissioner karibhoi ubadairu ka jokapor chairman ke DSC lembar uraja Brahma secretary ka DSC Hakani ka sngi le don lang ru do MDC ka nongpo uba Balajit Rani nalor ki wede ki dokot jong ka DSC uba Meral Bonds ula ong ru baka jing penlong hi ka jing alang menta ka sngi ka de halor ka jing ut jing nam jong ki samla wat kam bat ki kmi ki kpa ki jong ki balawan ban kendo yu na ka por halor ka jing pen slam ban pen mi ya ka result jong ka examen thungkam jong ka DSC ka bala penlong na du ki snam arajar arphuwe Ule thuru baka daw jong ka jing slam pen mi ya ka result jong ka tega examen DSC ka bala penlong ha usnam arja arphuwe ka deina mar ka daw baka DSC ka hab ban penbiang ya ka roster system kumbala pen bet da ka sarkar jela uba ula pen pawru ya ka jing kermen bahapo uni ubnai nailar neda slam eru ha ubnai nailur insala ban pen mi ya ka result da ka bakarpat ki samlawat kam bat ki kmi ki pa ki jong ki bakin ya sha shipor sakawai pat kamat ka balayatai ha ka di ka jing lang kalong halor ki babon ki kam ki badang light thali kita nak terekam sarkar bapher haka district haka bana kaliang uba ulabu ka jingkentu syaki bor penyai ka district makin shimkhya bat le no kham kloi ban khot thap kam no yakine ru kat kum ka roster system kumbalong haka jala baro ka wei nakaliang ka jonga kum re mali jong banong po ka si ba ka hoi ang jong kat ba Balajit Rani si jumi ba star no rum budi khot ka DSC boy ni la penbet ke meeting ke Pakapang but Deputy Commissioner Budem Shaman ke District Selection Committee but member secretary ADM jo ke district jogi na benta banyak keren halor ki jenjang henti jom kini di recruitment bapher apo district selection committee apo re district kumbala ban smutu ka don ke recruitment ya ka ba lakhot hagi post bapher po Rivoy district ya ka ba yang written test ke exam lakhot usnem ajar apo way ka badang sa adu mentah badang sa ting ya ka ba 4 la ban penmi yang result adu mentah ni don meeting siuk ya kum kinong hikmat na chairman boy ban budin ya kan kam Keladon sipun ki samla watkam ki badang jai up bala no ban result kan ni bad ada ju popon ikimi ki paro ki bala juwan ban ye kendu na popor sa popor ban persno ya kejing sukya halo kejing slam jong ka result deng nak takadaw agen deng sri nilai kudu kapang ban ye keren ban penti kena badai ban penbi no kloi kat bala ya ka result jong ka written test lagi post bapher ya baladep ban advertise dan baladep ban tho ya ka written test dan usna marga ko way bat kaji keren tolong ka ban smoothna bat ila persu ya ka dekam na ka banta kuno ban employ bat chairman jong ka DSC riboy DC bat member secretary ila yo ban keren bat penbek buat kalian ke jumkiru buat apa deng kijing ki babun ki badan ko kumbala ban sutu kawi ni kita wing slam yang result dari nama arba ki DSC ka ban kre ya kini roster ki department bapher ki mengedan ko Rivoy district kumbala le ada jelar ko kawi kan ni kawi ni kita ka daw ki kini pa bat ki samla ki jung yu sama ha sya support ki kum ki no mikmat ki ba don ban budin ni ka kam bagi nilai keren itu lah kumno kloi kat balak lah nau pula amde penai ban Agos ada slam ru au September kala day ban mi no result nang ba niyo ban hot no saya personal interview no tadi ko samla di babun ki badang up ya kan kam pada tuju ko po nilai yo ru ban keren na ka benta kiwi pat di vacancy di badang lak apa ka Rivoy ke jumi ba shisndon day ban hot no advertise no itu post ru din bala penbit penbiang kat kum ke resolution roster jong na sarkar jela kat kum ka office memorandum pala depan
pelat nak kalian jong nak personal jong sorkar jalan jongi hal pegawai apa kan pala gitu ki post ki balai di vakansi apa distrik buat ke balai ke mat ke bangila keren bah jadi kawin ki mat ki bakhya bah ke badi bat kumno panirap ye ki local candidate ani traditional jongi kan ni ke pengsan do kata ki kwa bagi post ki babun ki balai apa rihoi distrik ke jongi ki banyo ye ki post ki dei bande ki traditional jong dari boy distrik ke jungi pula bende yang penar boy buat ini ke distrik apa ni ya salang beli nak song na boy jungi dan perlu na riwar dan west kasbil dan perlu karbi dan perlu arangar dan perlu kijai bendui dan kita kadang di gua ba ki nong song di bapura jong temri boy ni ki di banyo ya ki post ko ya ngani scam bah dari tuntas ya ke bekerja sepenit Insama ni kin le bah bat pangila keren ya chairman ya member secretary bat ya ki khot ju di mapul ngwen khot di dan lang kageksi ba kin pikir pa na ka banta jong ki unsamla jong ka them riboy ki jungi bade ki price tong bade ki nong chong chong jong ka district ki yo ki post ba phe kani na ka banta jong kini ka advertisement ka ba keladap yang buat permit itu so kumjuru ini advertisement kita sedang mi pada keju kopot dan yo ban ya keren susu dalam tadi wi ban penibet biang ya ke district selection committee for the district ba kan ai ke trelang ga pura na ga banta ke muntoi jom ki ba jom ka temer boy dum ni barok ko ta ke di ya keren dum ni si ko committee